Зачем пришлась? Ты что, помните, что фиброза? Не то. А, to je kronična bolest, zaradi koje moramo da trebamo mani, da trebamo zimi su sve koje radile, da vzememo antibiotici i drugi ljekarstva. Every day I spend at least 2 hours doing my therapy. Despite this, I'm often in the hospital for an IV treatment. In September 2008, I would have slept forever if I had not had an urgent lung transplant in Vienna, Austria. I'm very thankful to the donor and the medical staff who offered me a new life. Малювати. В майбутньому я хочу стати художницею, мати свою майстерню і бути дуже відомою на весь світ. Моя цель в жизни – это помочь, дать возможность другим измениться или изменить что-то в своей жизни. Minu unistus on saada tantsijaks ning ma soovin teile kõigile rahu ja head meelt ja head tervist. Soovin endale, vanematele ja ka kõigile tsüstisfibroosi haigetele palju tervist, aga kõigile teistele maailmas elamutele. Mans sapnis ir kļūt par pavāru, bet savas veselības dēļ es apzinos, ka tas var būt tikai mans vaļas prieks. Es gribu mācīties un palīdzēt citiem rūpēties par savu veselību. Gribu, lai Latvijā būtu cistiskās fibrozes centrs ar zinošiem speciālistiem, lai sabiedrība zina, kas ir cistiskā fibroze un lai tādas cilvēkus pieņem un saprot. Mano svajoni būti uzaugus, būti mama ir turėti vaikų, kosti, žaisti. Ir noriu būti paraukikė. Mam nadzieję, że możemy znaleźć moje lekarstwo, żebym nie musiała kilka lat czekania, a nie jedną leku. Merhaba, benim adım Selin. 12 yaşında bir kistik fibroz hastasıyım. Büyüyünce veteriner olmayı çok istiyorum. Fakat hastamdan dolayı olamazsam diye çok korkuyorum. Çünkü sürekli hastaneye yatıyoruz ve bu durum okul hayatımı da etkiliyor. Öğretmen ve arkadaşlarımdan uzak, derslerimden de geri kalıyorum. También espero tener una vida normal. Verás que solo me preocupo de mis becas, en casa y no tener preocupaciones. Es decir, tener mis problemas de un adulto normal, un adulto cualquiera. Sé que todo esto puede llegar a ocurrir, solo hay que esperar.
Je rêve de cinéma. Je rêve de devenir acteur. J'ai envie de bouffer du scénario, des nouveaux rôles. J'ai envie de bouffer un autre rôle que celui que je côtoie depuis 20 ans, c'est-à-dire celui de l'enfant et l'ado malade. It makes me mad that in the Europe of today, there are still many countries where health systems do not provide modern state-of-the-art treatment for CS, and thus patients with CS must die prematurely. Ik denk dat als ik later een moeder ben, als ik dat ooit word dan denk ik dat het wel heel erg moeilijk wordt. Ik hoest wat vaker. Ik ben vaker verkouden. Maar zouden mensen daarom gaan denken dat ik CF heb? Denk het niet. En ik verwacht dus dat mensen met mucoviscidose evenveel kansen krijgen als gezonde mensen. Ik verwacht dus dat ik behandeld kan worden als een normaal persoon en dat ik een gewoon leven mag leiden, net als iedereen. I wish that all patients with cystic fibrosis would have a better and more quality life, and that soon a cure for cystic fibrosis would be found.